Em nihal elihine hünermend rûken ikinci ra em li ser hunera wê hevpêvînê çêken rûken em te nas bikin dixwaze naskirin zû de jî tu van karê dike ev bername me yê çaremîn sêyemîn çaremîn me te re hevpêvîn çêkir û heta çar pênc mehan em te re hevpêvînekî çêkir tu çend wêne dî jî derê dixînî em nagihîne te an em nagihîne em tigehekê me belê kurtasî xwede naskirin. Rast ez rûken ekincî ji Mezopotamya ez dijîm ji ber ku ez dikarim biafirînim. Ji ber ku afirîna min ji ber ku zêde di Mezopotamya malzeme heye. Ku meriv hunerê çê bike, tiştan ava bike ew xweza, derdê me Kurda, nasnama me, dîroka me her tişt malzeme heye ji boî min. û xweza ji xwe xweza alîkariya min dike yanî ji ber ku ji xwe ez weneyê xwe bi xwezayê diafirînim. Yani ji mala xwe na ez nikarim ji ber ku ez ekincî hewla xit aslında bi Kurdî ew jî ji xwezayê tê paşnavê min jî ji xwezayê tê. Erê ji ber wê kê ez yani nikarim biguherînim. Bila sanê were nas kir. Erê gelek spas. Wekî dinê jî ez ji xwe ez nasekinim heta ji min hebe yanî carna ku ez derfet nabînim ku ez çê nakim ez zêde ez dikevim me tengasiyê yanî ez rihê min teng dibe ez teng dibim her tim ez dixwazim yanî bi awakî ez tiştekî derxime holê. Mesela Kurdê me gelek giştî jê heme aliyan da tu temaşa dike Kurd diafirînin yani ji bona Kurdan çand pire yani çanda afirendinê de pire. Mesela bixwaze Pirtûkekî bixwaze nivîsekê binivîse bixwaze wênekê çêke yani çanda Kurdan bizim erdîngariya Kurdan da ew aliyê da bingîha wan têr tujî ye. Tu jî yek jinekî Kurd û hem elihê dijî hem jî nava vê çandê da vê jiyanê da û ev ji te re xwe bû bingehekî yani. Rast e bingehekî herî mezin e ji boî min û qewî jî ji ber ku ne emrê min têr dike ku ez hewqa ez vî tiştî bînim ez ziman ez zanim jî heta ji xwe emrê min hebe ez ê hunera xwe, dîroka xwe, erdîngariya xwe, nasnamaya xwe bi her awayî şîn û şahiya xwe û xweşiya xwe dêrûniya xwe ez ê bi hunera xwe ez ê biafirînim ez ê nexş bikim yanî ez ê bime nîşanda. Erê bêhniya ya têr nake yani emrê min jî têr nake. İnşallah pêşerojê da hunermendê me pêşerojê êdî vîna bidomînin ez dixwazim ez zaroka ciwana ez wa jî ez perwerde bikim û ez wa ji pêşerojê re amade bikim yani li alî afirîneriyê ve aslında yani ez dixwazim ew jî ji xwezayê biafirînin tişta biafirînin. îro ez xwe em dirênin ku zarokê me her tim tişta xilas dikin yani tiştê amade dileyzin tiştê amade ew tiştan çê dikin ama bila bizanin ku xweza alîkariya we dike. Ez dixwazim ez wî perwerdehî ez bidim wa zaroka û bila zaroyê pêşerojê bila afirîner bin. Hunermendê afirîner bin. Ez yani nêrînê min ê pêşerojê ev in yani. Erê gelek spas dikim. Spasxweş serkeftin. Berhemê min ê nû ez dixwazim ez hinek ser mijara wenê xwe ez biaxivim û ew a bidim naskirin bi ser çi ew kê çêbûye. Evîna ya min ê da wî ye ev mîtolojiya Kurd ê Mezopotamyayê em mîtolojiya xwe de her tim me aşîtiyê xwestiye jina Kurd her tim di aşîtiyê de di dîrokê de aşî xwedî xwaz bûye di her şerî de û em müzîkê hez dikin yani em xweşiyê hez dikin. Li vê derê peskovî heye
نیوی پسکوی جنا کرده و الموزیکی دخه شر ناکه ام به موزیکا خواه ام گازی آشتیه دکن ام دیروکا خواه حتا نها ام بانگ آشتیه دکن وینا جی وکی کم گو از چوا کو ام نرینه خواه و فکره خواه ام وکی جن به ناسنامه خواه و به تکوشینه خواه ام نکارم بینن زمان جبر کو ام نه آزادن ام فکره خواه ام درد خواه ببیجن اف aslında وکی دوی مده وکا سینوره تله سینوره دوی مدنه خنه دوی مه اما ام دما کو ووا سینوره ام درخن ام باخفن اوی آشتی چه به اوی خوشی چه به اوی آزادی چه به دما کو ام درد خو ببیجن اوی خدا خرابه دجیانا مده سروی مجاری من او کریه جعوی ما گریدانه دوی ما سینور کرنه سروی سینوری جی آشتیه که وکیه دما کو ام خبردن ام جعوی ما بهیلن ام وکن ام جیانی خوش بکن ام آزاد بکن چما ها قاجمه ترسن سروی او که چه کریه برهمه خواه اف برهمه مجی یک قزر درلی امریکایه او جی وکی کردان اسمیله بونه او جی او که زانن پروکرنه آشتی خوازن او جی ملته کی او کن یعنی نه آزاتن یعنی چاندا و جیانا و هر تشتی و هاتیه قدخه کرن و او جی لشکره کی کرده سر سینوره هر دو دلیزن اصلا تشتک نجواره نه سینوره دما کو مرف بخوازه آزادیه بخوازه مرف سر سینوره تله سر تلاجی مرف دکاره بلیزه نفسه مرف جیانی آوا بکه و هیف درد که وجواره مکی مرف دخوازه مرف بخوازه مرف چند دخواه دکاره جیان بکه اری من هر دو چاندا مبخواست کو از بدم نیشاندان چند دخواه کو هاتنه قدخه کرن از بمن نیشاندان وی آوای یعنی من از فکریم هر دو جی به هفره دلیزن سن تله سینوره قیه تیرایه او جی هم عالمه کی کرده هنجی سر وجهین کردی گلک میتولوژیوی هی او کاوی هی به تیران را به آور خبر داده هوقاج خوازای نوا خوازای دبو یعنی هوقاش خوازای حذکر و هوقا عالم بو من پیکری وی چکر مگو بلا ورجیان کرن یعنی اوجی چند می کردایه و یکی من نرخه یعنی بقیه تیراج بوی ما گلک من نرخه و گلک سر کردا باندور کریه یعنی بروی که من مچکر هن آشتی خواز بو یعنی شو کوکر خبر داده به آجالار خبر داده اف اوجی مثلا اف تایرجی شو او که چندا کرده ده هیه دیروکا کرده ده هیه وی اوای مگو بلا بفن یک به هفرا من بگری واچکر بگری فقیه تایرا Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına, ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle-efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana
kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.